Vothat lang solong PGR VGR puthak kachisong. Number TS Tiralong Jal Jivan Mission mate JJM scheme kasilam kisai oy. Karbi Anglong Thomas Council Veterinary Sai Kamalong Sai Claim Clip Pin Pen Tangka Kipanglim Malam Ki Kiklang. Karbi Anglong Life Adaba Birta Long Peneli Sami Beauty Bepi Pinia Birtang Ton Pen Arjuponitham. PGR VGR long lia puthang vothat langso petrol pump thing no long ninia pharman sit in demonstration kachisong kipadopon. Nijang Karbi Anglong lakhai si Dwaramla constituency alo vothat langso petrol pump thing no long ajir ding klui pen kachisong PGR VGR long lia lam ki kichun cherek aputhak puthot vothat langso petrol pump thing no long ta ninia pharman songja po songja pietum pen puthot kachisong amide kangthur ponthu. Lasong si Karbi Anglong alo PGR VGR long li along aron ripen kidu kiche ki biaso aphan tharli serak nang ji pupen abatai rat nang chisong bom wang bom lo pinila bangsu ka chisong along ki japon akihai sarthi rong hang KSA Mepu West Karbi Anglong akihai lit song rong par social worker pen angtong hanse KSA kongchun bang West Karbi Anglong district alang litum pen japon si ka chisong pangchen pi krong kilong hala data na March 7 lo pulote eviction claim wek po order pi lutala po order ke tokbok belang la anda cobai hai hala kat erak eka bang pulotang te erak nilu labanan parta RDC Karbi Anglong North East Karbi Life panel discussion madolo hala bang so panel discussion bangke sarthi phangcholong le Karbi Anglong le Karbi adim la ben Karbi hem ku de wek khala solong le angton hai era pita eviction claim na poku jesong bom ningkani koi thongkep ningkani koi soselo hala solong RDC panel discussion ng bangke eviction bangke non 90 days so pulote eviction claim ko possible sami non claim 95 days so 96 days non ta non ta eviction ke claim yela claim ko ko sar kulong to ta emek kini ben hem kiru theglong lelang emek kini ben hara kachirai bor idera ke che ke be asutum ke kat pahla bang theglong lelang la si hala bangke omor sing ji so ke hai phan ke hala bangke nilit mai hin pen bangke jong si man me dan de thek re re lo pulotang te ar ku bang dode ranoi nangli phana dak asia tomon tu chore bele in anghoy ni noi pokli alang li phan ke Karbi Anglong long isia nu jok pieson ar chak pies isian ar chak son man si labang so khei labang so long ria phan bange rainang po Karbi Amanar chak noi Karbi Anglong le phelang lang noi po so alang li phan ke land and revenue department ahem po chekrong amen chetok ko iem chekrong noi phali tum ku gi halabang jasmet omor sim so ge haban tum labang so hong jabe tum tum asi labang so ka tharli ni det nonana tharli thek thedet labang so autonomous council atum apong alam chak ka chipi lapen also alam chak cobai dia asong siman lo nilutum lapini labang so botat lang so pan sami labang so awareness camp si bas jasamet pen itum hogji itum labang so awareness camp ki bilong nini farman paman pon lo labang so ke pamana long bangge athai pigelan velo eviction setik bang lutum je song bang eng tonte lo nangli tum tangka maha pen komane pan ke bai doji tame same niletum panang bayun nilu autonomous council sorda chini tame keong tum komane kona aru arim panang ke bai do thai me tangka maha pen labang so pache song setat nang pu ke bai do thai mani sa autonomous council sorda me team Karbi Anglong same na tum niletum panang bayun elo la kala so media hongja kan tin jedak lo ni ke bang ye bang apien ne tum er set rung set niletum pelang pielong bate Karbi Anglong ni jang Karbi Ang East West ame niletum ing hap kling je pusen letum chisik lapen hala suar ni bang ke last fight pulo ta se tita tireng tereng eneta ki tita la puta banga sunang dopak emetang long ri emetang hem tikup long ibi pigereng ke sotelak la ke ibranchi pidat memu la se hala so hut ka che song ni bang ke ne pranta me ne moita me po anse ne letum che song po la kan che song tip jelang ne letum Chinthong pen himari rong par Karbi Anglong Life. Rong rubalolong adon tin ahum tinta kijuna lang mate JJM alang long etang jipu Prime Minister Narendra Modi kaning jepon pen chingbarbe raratum ningkang samse chipaklang pon Lakhain ko rapli diopani MSC constituency ki parlo number nadi TS Tedalong ki kimpontang Jal Jivan Mission mate JJM scheme pen kaselampon har ghar jal puathi pipen sorkar pen kideng asai inut contractor Binet Saha po bangphu sai ke claim kisai oi pamande Bangso JJM scheme kasilam ningkan ke thom aprang penlo bonta piniarni anta ke patang pami medera jo ral tum pensitami ningkang samselam thi chipaklang ponunti Non kasilam tangan pipeline antame kahingnusi ke ong
la pen sai ke klem kang len la pen bangso rong long lang ka dure hektik prabjin pen lang pipeline ke hingnu do an ki patang sirak ra lang adon tinta nang ki pale edje phansi rongara re tum lam thi chepaklang ponti যোনটো আমাৰ ৱাটাৰ সাপ্লাই পানী আমাক নালাগে এনে ফেচিলিটি দি লাভ নাই পানী পোৱা নাই একো নাই আমাৰ কুঁৱাখনেই ভাল আছে এইকেইটা নালাগে আমাক এনে পাইপ চাইপ সব একো পানী অহাই নাই পাইপ কেনেকুৱা ৰাস্তাত পৰি আছে হিচাপে নাই এইকেইটা একো নাই কোনো একদম মানে ফেচিলিটিয়ে নাই ইয়াত কন্ট্ৰাক্টৰ কিবা কিবি নাম কি আছে কন্ট্ৰাক্টৰৰ আমি নাম চাম নাজানো আমাক পানী পোৱা নাই খালি কিমান বছৰ বনাইছে এইটো এতিয়া 3 বছৰমান হৈ গ'ল এনেকুৱাই আছে এইকেইটা পানী এতিয়ালৈকে পৰা নাই আমাৰ ঘৰত এইটো বস্তিটো কি নাম আছে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট এইটো আমাৰ নম্বৰ নদী টি ষ্টেট চাহ বাগিচা একো পানী চানী পোৱা নাই কিমান নমাহ মানে এনেকুৱা 1 বছৰমান হ'ল যোৱা বছৰৰ পৰা লাগি আছে যোৱা বছৰ পানীটো কেতিয়াৰ পৰা দিছে পানী দিয়াই নাই কালি অলপ ষ্টাৰ্ট দিছিলে আচ্ছা পানী ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই পানী চব মানে লিক হৈ আছে য'ত এইটো হোৱাই নাই পানী ষ্টাৰ্ট দিয়াই নাই মানে আচ্ছা ঘৰে কালি আধা ঘণ্টা মানে ঠিকাদাৰ এৰি আহিছিলে ঠিকাদাৰ নামটো কি আছিলে ঠিকাদাৰ কি নকুল চাহ নেকি এৰি আহিছিলে আচ্ছা ঘৰে সব পাইপ দিয়া হৈ গ'ল নেকি পাইপটো দিয়া হৈছে কিন্তু টেপবিলাক লগোৱা নাই আৰু কাম চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান পানী সাপ্লাইটো কেতিয়াৰ পৰা দিব এইটো কালিৰ পৰা দিম মানে 1 সপ্তাহৰ পাছত দিম বুলি কৈছে কোনে কৈছে এইটো ঠিকাদাৰে কৈছে তো মোটামুটি বনোৱা মেলা হৈ গ'ল লাইন চাইন ক্লিয়াৰ কৰিলে পাইপ চাইপ ঘৰে লাইন ক্লিয়াৰ কৰি টেপ চেপ লগালে কিন্তু মাজত পানীটো এৰিছিলে এৰাৰ পিছত মেইন লাইন যিটো ছাপ্লাই দিছিলে লিকেজ বহুত ওলালে লিকেজ ওলালে বহুত তাৰপিছত বন্ধ কৰি দিলে চলালে মানে ট্ৰাই কৰি চালে আৰু পাইপখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চফা কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়াই দেখা গ'ল যে পাইপখিনি প্ৰায় জেগাত লিকেজ হ'ল টেংকিটোৰ ওচৰত যিকেইটা টেপ আছিলে এতিয়া সেইকেইটা টেপত অলপ পানী ছাপ্লাই হৈছে বাকী লাইন ফালে সোমাই যোৱা টেপ ফালে পানী ঠেলিব নোৱাৰিলে লিকেজৰ কাৰণে যাৰ কাৰণে পানী দিয়াটো বন্ধ কৰিছে এতিয়া লিকেজকেইটা মৰাৰ পিছতে কিজানি পানী দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে বৰ্তমানলৈকেতো চলা নাই কণ্ট্ৰেক্টৰটো ইমান এটা নাজানো কোনে কি কৈছে আমাৰ নিচিনা বগনীয়া মানুহ আৰু কোন ঠিকাদাৰ কোনে কাম কৰাইছে আমাকতো নকয় এইবিলাক ঘৰ পাইপলাইনটো কেনেকৈ দিয়ে ভাল পাইছে নেকি পাইপ পাইপ লাইনকেইটাতো টেপ লাইনকেইটাতো ভালেই লগাইছে কিন্তু মেইন পানী ছাপ্লাই লাইনটো যিটো হৈছে এই প্লাষ্টিক পাইপ লাইনটো সেইটো য'ত জইন কৰিছে জইনবিলাক লিকেজ হৈছে Lasi Prabjin Pen ki junlang long ponje phansi Karbin Autonomous Council CM Dr. Tuliram Long Hang Lapen Diopani MSc Sorbonne Telenga Tumaphan Kachuning Ripon Balipathar Pen Project Terang Karbi Anglong Live Karbi Anglong Autonomous Council ki parlo Animal Husbandry and Veterinary Department along ong tungatangka contractor ki banglim ang thek ki klang Animal Husbandry and Veterinary Department Pen Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong District alu prek jam hawaralong Longhong wo ki that avar sai ki du clean meat selling booth a hem ki kim ki rangje phan kadu ka ve crore police se atangka panonglo Laso teng MS Sinti Project LLP Guwahati phansi ki pakim je phan akam pilong Kidam tang surihini rain korai si lapen surihini rain korai hinia ningkan pen kipang cheng sai pining surihini rain kora plia ningkan anta isinat adimta kitang theklong lelang laso ting pulote kadu kavi crore hini sose atangka kipang lema sonsi chiklang daklo halpu department asai thu ke hoya tumpen ki pachini tengke non an kadu kavi adimalongta phan phokep tang etlo pusi pherang ke tum kahum de damahut nang pachini dum setalang ni tumpen sai ke klemadin ke nang paklang hedet Athi contractor aphan crore hini sose tangka kidam tang thiria chiklo surihini rain korai ke thom aningkan bill piadlo Athi dipu birlage lapen lamding kidam towar 5 km theswa jura longta bangso ahen ke kim phan phogep tang elopu lualong pachoksi contractor aphan tangka kipa pijia long department side khotum kirabajok chobai chokai pen bill ke palong piason si theklong Bangso hem ki kim ko an tang ti phirang ke tum kahumi da mahut ki thek dam long tengke ilong long ni adim ke kim lo bonta ki ong dong adim ke non puta anujok e hongta parjap dong dia dim si ke ongla lasi sai ki claim tang ti pin pen ko son si phan phoke pan bak payment contractor phan sai campaign ki pilong lok lapen completion report ki pilong lok contractor tangka ke pangli malong department side photum kachira pun du kok jason si thek lo Sami arona teng ben claim long le pi su nei bu sini tum pulo amasi
komplain lo ahok lo lang ni tum long le bang pisur lo pisur det pen aphi ni tum bang pulo je ladak order mokha ba order lo la pen hem structure diagram mokha bang ni tum han bazar community hanang pitha je ni tum ta nang chilang nun ji atemo pine pena bote rat tum bang ke nang tum chilangon pa mi medet punang pudaji po bostu sini tum bang alang ni tum han hang lo tamelang tum ni tum hanang pidor de alang ni tum bang ke pulo MEC phancing ki elo MEC order lo ta thik ase ni tum bang pulo MEC ke ni tum bazar committee munu kali MEC nang toy te bang ni tum nang chin te stami ni tum bang la so diagram bang nang bagi ni tum han bang ke nang chilang long vek nang ji koson ma la daga teng la son ki mo ni tum welcome lo non la 14-15 lakhs kali si crore nang ka development tami dagwan no posini tum alang ni tum han pulo lahai ki pudun penalang ni tum bang ka ulta je police mati dim Karbi pusipuho MS ingti Pini department kan okijor ahem hanang tim tu mah abe okay nang lihat ningkan on lah ni 2013 men claim ningkan kepak dolo bang claim ta langsung tolong lah kelon la department man jata wala na kasura veterinary department itu mana ingkir jirkan okijor adim okijor adim apa sana hem kim kita kira lagi non kelon li aprang o MSC bang lo sida me kimbo pulo bang kang sida la bostu bang Ini ningkan kep ningkan kereni lah son dolo. Nanti. Ante ada veterinary department kan good with selling good langsung okijor. Ini missing third year okijor. Apang ahem kim langsung mana tek konong. Ave teklong lelang non kuke. Mana naik kim ji buta wilayah. News report Karbi Anglong Live. Moni tum anutin ta kiter ke airpen ke do ki thake aning hang hi hithi kulat ki joi ke lang dim pen dang lok mi thang hem tunalong sitame kai ke ta in thir jer pen ke do ke thaksi ning ke hang lapen ke do ta akinang sot lason si Karbi Anglong diphu arong supi hailong park along priti bepi lapen ajer po jer pi tum pen chelang si ke pangthira sai claim pon Priyachi Klonify Thomke Parni Adaba Popen Priti Bepi Lapen Ajer Pojir Piatum Pen Chilangsi Hailong Parkalong Kipang Thirasai Kedengpon Lasom si Karbi Anglong Dipurong Supialong Arjia Bolon Amsose Kipalang Media Phanpura Hailong Park Selampono Lapen Kai Kita Bangso Dim Ingthir Jenangji Pura Hamphang Asong Lapen Kaprek Asong Pen Sitame Kipang Thirasai Dengbomlo Bonta inut bang hini tum aor chipalang nupen hadaksi hor ki jun drugs ki chupen danglo mimi hing nuwa sai klempo ki ter ki er hormu vartikang po lasi priti me pi lapen ajir pojir pi tum pen chilangsi pangthir pondo lapen lahai hor ki jun drugs ki chulapen ki ter ki er hormu ki vartikang ver tumaphan students organization lapen hamphang song do anatum sitame kilangdun akinang sot Anparta Hailong Parkalong ki Bipon Solar Light ki Karki kahing no do an sitame Karbi Anglong Thomas Council pen sai deng thura selam thu serak nang jiputa Priti Bepi tum pen phirang ke theng no lamthi chepaklang pon tum labang so ke mang ke mane li tum dipu aroi ke ter hektik lapen dipu town ta ke ter hektik ase labang so aketer ni li tum hedi ni tum jer potom chingrum pen si ke sapha pang thira sai ke deng pon mane mithang ka mise nang podim le he mithang adim mati lasi ingthir jer pen le dote bemar ajar ta long le lo non ke lahai kang thir the joine si akso ta mane ason ta nang bad bom ason lo la so kan si nili tu make mang ke la lo Nang le tapi ni bang ko na labang sa sai klem nang heching ro nili tum ini ke jer potom phanan ta chehang lo he pubai pheta bang kam do kok ni ko pine la sinang dunu ne data the senon ni dum ke do ke la non at dos jon bagdo la pon si ni dum pini pen ni lo ke klem nang le tum labang so sai ke klem lo nang le tum ladak keter ke ro hormu ko pipilo nang le tum ke thek pon long ateng ka ni tum ke thek pon long ante dak shita dolo la pente la pujo sirin ta long la dak mane amu ke chu tum bang pik bon Horabong ta do ang mane ang to na keter ki to war pujong lo jo pumadak masi air lo non jo sirin ta recently si tong ki chipini ko pine la ta long pon lo ko vi lang kang thok ke la ki subsun edalo
Dipu pen Govintiso, Karbi Anglong live. Dolamara Malasi Sports Association mate DMSA pen kidamtang chitiniphai sirke pen Inter School Football League kipathu pangchengsi kidamtang preniphai in corner cap arni angdum kitia hut Malin English High School lapen Saint Joseph High School atumsi aru so lapen pinso abitung alongta pathu pondo aru sumar abitung kipathu ponahut Malin English High School atum hini isi pen Saint Joseph High School aphan parem ponderlo Lason thot si pinso mar abitung atum ke pathu panahuta Malin English High School atum si isi phaive pen high ponderlo bangso ke pathu along hum Gracia School atum chepatedu Everyone, this is a very good evening. The weather here itself is very beautiful. This is the 8th edition of Inter-School League organized by Dolamara Malasi Sports Association. So today is the final day of the tournament. So the final match has been played between Malin English High School and Saint Joseph High School in both boys and girls category. In a previous match, we have been witnessing the girls category. So Malin English School has won 2-1 to Saint Joseph High School, Dolamara. Football ke pathua ning ke hang pik arar tum mithang atima phan ke support dun ke sar lang pen cheng ki thi pen bom ke pang bo pen Dolamara angkang par umpluk anpin lu nong e ka chipi ponang denga me along aluhi sarpo VDC chairman sar koirong phar Father Benny Principal Saint Joseph High School Mrs JC Lekthepi Headmistress Malin English High School Sonaram Singnar President KCS Dwarbaguri lapen ke theki ding tum chitong dun si RDP dun Bangso football tournament along Malin English High School atumsi championship trophy lapen cash suri krehini anparta individual prizes ta pinso ar sotumsi chirai thailo lapen Saint Joseph High School atumke runners up trophy lapen cash suri ner cap lapen individual prizes isi hini chipalong pong So finally in the girls category, your school have won the match, final match. So how do you feel that? I feel excellent. Very wonderful here. On the first half, one of our players got a handball. So we were down by 1-0. Okay. But by encouraging our players, our young girls, and putting them and they are putting their maximum effort on the field. So using their tactics, we were lucky enough to score another 2 goals. At the end of the game, we won it. We are the champion. Speaking to Karbi Anglong live. So how was the day? Yes, thank you. This day is very beautiful and the weather is also good. So by looking at everything, we hope it is going everything well. Okay, in the girls category, Malin English High School has defeated your team. So how do you feel that? It's a part of game that winning and loss is a part of a game and it's a game of students. So far, this tournament bring out the children and give a platform to play and to show their skills. So I think it's a well opportunity for us also. But our students also they tried their best to bring up. In the first half they scored 1 and second half it was a suicide goal and we lost the match. We came to the second position. Dolamara pen Arjison Rongphar Karbi Anglong live Pinia daba birta ke lapuan si kang ton poniglong kardon